Nonchire feza nezabu nonchire bugiga bw'ensegi nonchire byonna mukama ebinkureba na mwisho ganje ebindi hehe konahare mukama no binchira byonna no bikira mukama no bikira Yesu no bikira mukama no bikira Kore media niyo yonka yo kushanga hebirungi nkebyo Sekwati Kore media Nkore Media TV, thank you so much for watching. Kabutosha amazina ninye Joanna, twenda kusima umurebi witu abo kutukunda okatusubscribinga mukatuhereze kitimisa kitubwine. Thank you so much. And atayisa omweshongozi superstar omweshongozi nabanishaba otugambire amazina gawe. Amazina gange nabanyita Alpha Badoni Music kandi bakumanyika no bikira n'ekeshongoro ninga nizina lyawe naryo no bikira n'ekeshongoro cyo kitambara shahezi nainga okay no bikira n'ikimanyisa ki oshobora w'abantu ekeshongoro rikeshongora ukaba nogeza okumanyisa ki no bikira n'ekeshongoro cha gospel chikwata arukama chikumanze ngurangana bikira byonna. Okay, uyo mweshongozi wa gospel. Yes. Aha, music wajibara kwiriki. Ateri myaka mingi mnonga myaka 5 yo. Asa ni mingi. Okay. Aha. Echesho kwa ine byeshongoro binga before asking echesho kuri kicho kwirika. Amashanyarazi mengi mnonga n'ikindi ziro kumwaka kandi n'ita kandi okay ujeje mu kira aha uyenzarwa yanga ndenzarwa ya Bushengi muri Kitagata Rukondo kabayi nawe imbere mu Rembo Mbarara mu Kistera babwire buwambaro music ya gospel challenges ziware challenge zozo rwo nyingi mnonga onkantu basota zigamba ngo zavayo onkantu gamba iki so pamyangu na buri umuso ngo napakira ko bacuruza umucuruzi baburi mwiza so byo bingi kandi kanze kugamba cyo kubanza usanga cash yagine kandi nondaga music yawe gendo mwisho tuyine sponsor tuyine promoter nanga na mumwine nawe ine cyakabana nda shoro mamu so bwino ndeba ngo challenges manyana wari yona kora business ngako kuchero kashubure myenda ninge bicyuri na wari yano wari project no wari business bwino mbandi duka no wari duka kungashika naturya munonga so bwino ubwo bobuzu kusanga rakinga munonga center sanga zirinje twinda music kugenda mwisi so twine kubantu kuzisa kacheka twine ngambo music atakatari ko karikata katare ni mureba kariho akatare karoho kijwire kunga kari mureba ine ikapitandikira kandi ine ikabya ati mu mureba ategire vo banje gambenta uri kutereba mwene girevo tinde kandi gigambe konkarevo yo itumba tutabahanze ukayine cyangwa kitira ayirangete so anyoni mpamyangu government ya Museveni tarbo muntu owahanze okujana wahanze konkani ndabantu batota bahanze so tindu kuchumanya konkani ndi muntu wamani abwa hite inko bansuize iwantera mutoka jango ndi hanze yoni mbani ndeba amashanyarazi so twine ku bantu egarra hanze twine kugura risk yitu ebe okay niki kiba kubasa kubakora nka beshongozi abari upcoming ninga batari upcoming konka bagirizeho kweshongora mwagira ngo upcoming nchiyo mukanwa kakoze sabagirize abagirizeho nkabere nishaba nimba myangu music egere mu mukono kwa government ashimira kubane abantu abakiriya hanze mu music
basa kushanganya music into itakapuzire mnongo konkere mama kure ndombe kabana konko shanje ndi mu cyaro sitamire nambwe n'abantu abindi iyi music yabo bagina sumu agina ground cyaro teri ha radio namo kututaroho na TV teroho konkana umushunguzi kako banagenda wa neighbor na ishongara n'ubukene so ni mpamyangu kinsaba government yongere mu amani imusi abantu bari hanze abo kubana bare bahangu bakarugumba hanze so barashifitire makabantu bahanze kureka uruko basa kwata muntu kura na kandi ode Alpha Dadonis following iri mwete na umtaye isa radio basa kuchukora kama na president konkani tutujumu idara tuzumuri ni chicho kubasa kwabura umwana muto ari kwenda kujoininga music industry umwana muto kwenda kujoininga nangwa to kwa joininga music uri mwana muto akubanti wereka ngo bongo ngo bakozire kureba cyo kuzamo music no resi ya mani konka kumisiriza ikidije cyo na cyakutera yoremera genda mpora yaba kwetambaga ufana chance bakwetambaga gendo gambere ubu DJ bakutera keshongoro then radio tukorene mukago shanje nka ati nka tugo wantayisame so wabunyano wa nanyi cyakare wambaga natukuza ku bano ndaba uza kuba ine cyo kubano picking cyo kubano ndabo operation gereza bano so medias supporting nama radios izine ya Yesu okay atomwana ryo music industry shahezi boga ngo mwana tukumanisa mwana muto but niyo ngamba that's what they use tomwana ryo kwe ari music industry ninkushabangiwe music industry gospel most rero usanga wiro bwinjito aba gospel bito triance manongo usanga umuntu yesongara bibiri yazo musacho nabana arondeka naba nengero yamnagize kutunga cyo now iyo umuntu ari mu music kandi turi mutataka kuzere ni shabangu ni wanabantu yesi abantu reka kubura warira tezaho icyama radios ukanari bamuri mu tarabashike n'abamani ko urabase kurangwa cyari cyeshunguro cyo batiteri nimukutuyona nko gukora TikTok WhatsApp net music ni kabura hawo so social media marketing yes music wow so kuza YouTube TikTok Facebook nimukutuyona yona kugira ngo music yawe base kubone urwo rw'umwe cyicira ritira wahitinga kandi warika oyine social media handles yes zambira abakureba social media zanje zona za TikTok searching Alpha Dadonis music and za Facebook searching Alpha Dadonis music and now our WhatsApp yeah tukendera nabanisha bose abahagisi bawe bona dosime n'abakuyambireho ubone kigambo cyamugero icyo kugambira umuntu ari kutureba okay ukubanza niza kubanza simbe kuri media kandi kuri umurimo cyangwa byanye bidini tukarebe smart television cyo ni sima imamwena aba kugeza gufollowinga music yanjye abutwe n'abagambira Alpha Dadonis music n'abanga bansapotingire kandi n'abakugizaho teka makazi kandi abo kuba Alpha Dadonis mazima imbasima munonga ba respectinga mwe bare gukundayisa abantayisa ma radio gani nimbebaza kandi muntire bitafarira yamani mwe bare munonga imbegeze birungi yes kandi muongere n'amashanyara zago bongera ubwisho kitere gandana hiyo okay yaba ali Alpha Dadonis yakna kugira anti Alpha Dadonis music omukuratire ari ya Facebook amwe na Instagram page ye na YouTube obase kumuhakira nakwendeza izoba rirungi nasigara ndi Joanna. Thank you so much for loving us no kureba Kole Media TV. Kole Media niyo yonke yokushanga ebirungi nkebyo. Sekwati Kole Media vira Kole